Jalan-jalan. Ayo.
Coba Kak, laut Kak. Itu laut. Loh, kapalnya banyak ya. Buaya di dalam laut ada buaya. Iya. Nggak boleh. Bayaran kok ah? Ini bayar 20. Oh iya. Kurang aneh mau. 10 ya sampean. Nah. Ini 20. Amit. Ya anak pun dia anak tuh Joko rek. Iku ngawal. Oh, ngawal. Pak, sana sing meteng iki lho, Pak. Bono kok mau sing kunci lho ya Allah, sampean iki. Iki meteng iki proses iki wong-wong iki. Apa nih? Oh iya iya titiknya dingke. Dingke iki. Digawar lagi. Jangan ya. Halo, kala-kala ibu, halo, kita jalan-jalan Besti. Jalan-jalan, kita Besti sah. Pada dekat ada sah. Oh, sah. Yuk, kita mendingin. Sik yo, tak nganu sik yo. Sing ambil balik masuk saya tak, Pak? Boleh. Ambil kabeh iki. Oh. Oh yang ini. Dorok terus kan bagi kan dokter aja kan. Kamu apa, Ta? Enggak. 10.000 Bunda. Iya, sak perahu iki. 10.000 kabeh. Iya, nanti. Satu orang ini di sini, Bu. Satu orang ini PS 10.000 berarti
Kayak nyewa anak plaza kono. Tak kayak gini kenapa? Mainan apa, Pak? Pasir. Palen. Halo. Ini anak-anak main pasir. Anak-anak main pasir, guys. Ada. Kak Ulap. Kak Ulap. Iya, iko balik. Iya. Malah bisa. Kan mbok gak foto mbok Longgo, mbok. Foto mbek aku. Longgo. Iki lho mbokmu. Di view-ne sing apik ge. Kono lho. Kono apik. Ketok bunderan sampean madhep rene. Bedoke kabeh kono ri. Ayo. Lho, adile. Mama. Ya ngono ge. Tapi aku pakai bangkok nang kene arek-arek ku. Ngono. Mbak Nisa lho. Ya nang mburi. Ki foto lagi ya, Bella. Kita kirim nang. Apik ngadeg nang kene sini tengah, ketok iku bunder. Ya. Ya mama mau mari, Mama. Mama mari. Api. Mentar. Ya Allah, Bos. Karung ya wis. Kurang kenyang. Kalau sing lemu iki sing penel iki. Anak tadi ini. Kene ta? Ya tengah kene. Kok ditutup lho, Ki? Iya, gak oleh rono. Oke. Kene. Katok Tri. Katok kene Tri. Yo. Mas Kiki katok kene. Iya, lah ya. Katok iki. Kayak Mas Kiki rada ada. Katokno iki. Gerhonone iki. Kok ngono tetangga sih. Apa abere mama apa? Hah? Abere mama iki apa? Karo. Kali. Filmir. Ya iki. Oh
iya nek Realme HP. Realme. Kami nak dek kapelan kok ya, Mbak. Pol makasih. Kak krosong kok gosong. Iya. Numpak kapal lo gak panas Mbak Uti? Katu ta? Ini sing di jalan tri ya. Model ini. Oh iya. Ini tri ini model Mbak ini tri ya. Ya los. Los kayak gini. Ayo, Mbak. Sini. Itu sembarang. Sini Lan. Valen. Enggak tuh dah. Lan sini Lan, panas Lan. Sana ya. Airnya kan kata. Bandur. Baik pakai sekapa. Oh enggak.
Beli belot, guys. Apa? Welut. Ini mentah lah ya. Lumayan. Gak tuh kayak asin dah. Roti ayam bawang. Mbak asin gas, awe gas. Kok kayak mau YouTube balik kan? Mboten. Kan Kak telepon odong-odong ya Mbak Al. Mbak Uti. Odong-odong. Kak ditelepon. Kan perjalanan Rene gurung. dari setengah jam sak durunge telepon. Oh ya. Iki ya kurang. Saiki jam piro? Jam 12. Jam 12.10. Hah? Dari setengah jam kurang. Ya iya kan. Tapi ngene. Awas lihat. Bos punya gitu, Bu. Ini tambah bakso ada mie ayam menyetan ada mbak mangga. Tidak murah. Kamu tadi lo belinya di sini lo bagusnya. Macamnya Gak tahu. Len. jangan-jangan Mbak Amongi. lebih rapi gitu ya. Ya, lebih rapi, lebih jembar. Kemudian kan sumpel-sumpel Ayo kok. Ndes segane. pokoknya nih tak gue mau ya betul ya ya Ben Kapan? mari poso mari rioyo poso sih Apa mau catat nomor itu Pak? waduh gak usah weh pokoknya lo gak konong kok ya biasanya ya Biasanya ke Solo, Pak. Oh nggih.
Mbak ini benda mana? Awas jatuh. Benda-benda. Ini ditotal lagi uangnya kurang benda-benda. Kurang. Oh iya. Kurang piro? Kurang. Udah kita totalannya mana? Mak wis mulai kan? Saya boleh pulang kan? Pulang dari jalan-jalan sama Dedek Valen.